avanturistički nemiran duh ga je odveo u Francusku legiju stranaca i 1883. godine on odlazi u Vijetnam, gde se borio u Tonkingu protiv vijetnamskih pobunjenika koji su se zvali Crni barjaci i kineskih trupa. Vijetnam je bio praktično van kontrole, bilo čije. To je tada sve bila Košinšina, odnosno Anamsko carstvo, i on je ratovao u Tonkinu, znači baš u onom što iz kasnije istorije znamo kao Severni Vijetnam. Moralo je biti strašno interesantno, strašno motivaciono, moćno. Krenuti na jedno dugo putovanje brodom oko rta Dobre nade, pa posle 6 meseci od prilike plovidbe stići u Tonkinški zaliv i sukobiti se tamo sa jednom neopisivom mešavinom rasa, običaja, vera, potpuno nepoznatih, stranih, vojnih običaja i vojnih rituala. Odatle je prešao na novo ratište u Alžir, kada je Francuska imala problema sa ustanicima u Rifu, kad je imala problema sa, da kažem, preostalim sledbenicima i simpatizerima Abdelkadera. Karijera u legiji stranaca nije bila nešto na čemu je on mogao izgrađivati dalji svoj životni put, jer stranac u legiji je stranac, vazda.